Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Navidad pika, imaginataq sumaq kawsayta Catarina. Ashtawanpish Efrata llaqtapikaq Belén pueblulla, Judá llaqtapi tiyaq familiakunapura pika, kanllami tukuymanta yalli uchilla pueblo kangi. Chashnakaqpipish, kanmantami Israel llaqtata mandaqqa lluqshinqa, payqa ñawpa yayakunamantami lluqshinqa ninmi, Miqueas 5:2. Dios imanishkata willaq Miqueasmi, Belénmanta shuk mandaq lluqshinata willarqa, shuk paypaq pueblota michingapaq, shinallataq sumaqlla kawsayta apamunqapaq. Kay ari nishkata Dios paqtachishkatami Navidadpika kushikushpa yuyarinchik. Chashnakaqpipish ñukanchik kawsaypika wakinllapimi chaytaqa rikuchinkuna. Shuklaya rikuqpika tukuymanta ashtawan kushikuna punllakunaka, tukuymanta ashtawan sustachik muspachik punllakunami tukushka. Sumaqlla kawsay hawami kantanchik, shinapish punllantami chay illashkamantaka kashpaqshina kawsakunchik. Chashnakaqpipish kay Navidadmi chikan kay tukun. Filipenses 4:6-7 pimi kayta yuyachin. Ama imatapish charina yuyaylla kaychikchu, ashtawanpish Tayta Diosta mañakushpaka payman tukuyta willaychik. Imamantapish Diosta mañashpa paginichik. Chashna ruraqpika Tayta Dioska mana yuyi tukuypaq sumaq kawsaytami kunqa. Kay sumaq kawsaymi kankunapaq shunqutapish, kankunapaq yuyitapish Cristo Jesuspi wakichinqa. Tawkakuna yuyashka shinallataq tukuykunapaq shuk regalota randinamunay, tukuy fiestakunaman rina, shinallataq Navidadpaq tukuy tradicioneskunata paqtachinaka mana chinkarinqachu. Hatunta muspachik punllakunamanka sumaq kawsaytami apamunchik. Imatapish kallarishpa manari yuyarishpa Diosta mañanata yachashpa. Mandak Dioska tukuypimi ñukanchikwan kanata munan. Jesusmi ñukanchikman sumaq kawsayta kuqka. Chashnakaqpika paywan rimay chinallataq paypaq shimita risay. Paymi Isaías 26:3 pika kayta arinirka. Mandak Diosa kan yuyaylla kawsaqkunataqa kanmari cuidashpa sumaq kawsaypi charinki. Paykunaka kanllapimari shunquta churashkakuna. Dios imanishkata willaq Miqueas willashkaka ñukanchikpaq shuk ari nishkami. Ñukanchikpish tukuy kawsaypimi Jesus apamushka sumaq kawsayta chaskishpaka kushikuy tukunchik. Yuyarishun paqtata mana charishkata yuyashpaka timputa chikanchik ña mashnata charishkakunamanta Dios solo pagui ninkapaq. Kay ratullataq imamantataq apu Jesustaka pagui ninata charinki. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.